Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru hari kuvugwa inkuru y'umugabo ugiye kwicisha inkoni umugore we batandukanye. Uvugwa ni umugabo uzwi ku izina rya Ikibatura utuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kisaro, mu kagari ka Mushenyi, mu mudugudu witwa Amahoro, ugiye kwicisha inkoni umugore we batandukanye bizwi n'ubuyobozi. Nubwa mbere ugeze ahangaha kanda kuri subscribe ubundi dukomeze. Uyu mugabo watandukanye n'umugore we Uwitonze Seraphine akomeje kumufuhira kuko ngo iyo ababonanye n'undi mugabo amusanga akamukubita nubwo batakibana nk'uko yamukubise, akamugira intere ku munsi w'ejo akamunoza amusanze ngo asangira inzoga n'undi mugabo. Mu gahinda kenshi umugore we avuga ko nta gahunda afite yo gusubirana na Ikibatura kuko n'ubundi nta mutekano yazagirira iwe, dore ko ngo na mbere n'ubundi ntawe yigeze ahagirira ubwo bari bakibana. Bamwe mu baturanyi bemeza ko Ikibatura gukubita uyu mugore yabigize akamenyero kuko naho amubonye haba ku manywa cyangwa nijoro amukubita kandi bizwi. Ku ruhande rw'ubuyobozi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro w'Amahoro Teresford yavuze ko bagiye gushyikiriza n'ubundi RIB Ikibatura, asaba na Uwitonze ukubitwa gutanga ikirego ariko akanivuza. Ku mafoto umugabo akubita umugore we n'uwicaye hagati ku ifoto ya mbere, abandi ni abaturanyi n'ubundi bamukikije nk'uko muri kubona kuri screen izanye. Ngira ngo iyi ni imwe mu nkuru yagiye ikomeza kugenda itangwaho ibitekerezo n'abantu bagiye batandukanye. Ijambo umukuru w'igihugu yigeze kuvuga rimaze iminsi, aravuga ngo ariko ubundi abantu babiri bibananiza iki kubana? Bibananira gute kugira ngo babane? Biba byagenze gute? Wenyine yumvikanisha ko ataba yiyumvisha buryo ki abantu babiri kubana binanirana. Byari ibyo dusubire mu